Kısmatlı bizim Taşkömür elinin Kırgızları, bizi Batken rayonunun elini ayrıca japa çekкен, үйлері күйген елді қолдап келгеніңіздер үшін сіздерге жалпы Баткен елінің атынан чоң разылығын білдіреміз. Дайым біз сіздермен біргеміз, сіздерден үмітіміз чоң. Рахмат сіздерге. Рахмат. Туғандар, Ташкөмірлік бір туғандар, аманатты азыр түшіріп береміз. Тоқтамай жоқ. Бардығы жақсы екен бұл жақта. Шындай батыр біздің жігіттер, енелер тұрғанда biz бардық осының бұл жақтың бір жері орса, біздің дағы ошол жеріміз орғандай болсын. Алла разы болсын, Кыргызстан алға. Рахмат. Жүк түшер азыр. Мынаки Ташкөмір шаарынын тургундары. Мынаки менин үкөм Али. Бизден экскурсовод. Алла разы болсын үкөм. Мынаки бүт түшүрдүк. Мынаки биздин батыр жигиттер. Алға Баткен. Ташкөмірден салам бардыңарға. Алла разы болсын. Бүртуғандарға салам. Оға алып күтейін. Бүркіттер. Assalamu alaikum. Kız elim Taşkömür şahırına rahmat. Mana komşunuzlar kelip atat, mana balдар düşürüp atat. Rahmat. Mana şu yerде bir ayıl var, 14 tütündü. Qaysi o tarafta? O vaqtida 14 tütündü. Kırgız aylı var ile şunu polnisni kuyguzib bir ödün tuvaletida qalgan emas. Az ko'rib chiqdik. Buncha esmen o'sha bardi o'sha yerda turadi. El jamoati ularga yordam qildi. Saatlı canınız. Qiyasning kenje yetgan. Allah razı olsun aka. Soğuş bolbosun, Құдай бұйырса бары жақсы болады. Yaxshi, rahmat. Tashkömür elinden ıslık salam, gayra. Rahmat Taşkömür eliga, Kırgız eliga. Rahmat. Söyle aka, oğlum. Hayrınızdan orozo ayda Allah kabul kılsın. Amin. Söyle aka, rahmat. Jigitlerge de rahmat. Bardık başta oroz eken. Naki. Tashkömür tuğanlar tapırat otobüs beğen. Yakta eneler var eken. Rahmat. Orada Taşkömür eliga rahmat. Bizden adımızı, çağımızı görüp şu kılgan hayırları orada kabul olsun. Amin. Naki düşür otobüs bulur. Kudayım özü jalgap Kudaya omurları uzun olsun, baldarının biz görген күндү көрмөсүn. Kudaya omurları uzun olsun, kılgan hayırları orada kabul. Amin, rahmat. Ene aytkanız кезинде оорубаңыз да. Ойлонбоңуз. Бардыгыбыз бирбиз иншалла. Ташкөмүрлүк туугандар катуу салам айткан. Ошо. Ойлонбоң эне. Баары жакшы болот. Ал жакта энелер, аталар бизди кууп атат. Тапырап жүрөбүз көчөдө чогултуп. Бүт нерсени ошо. Оорубаң эне, баары жакшы болот Кудай буйрса. Бийлик бар, биз бар. Жетекчилерибизге иман берсин, балдарыбызга күч кубат берсин. Рахмат эне айтканыңыз келген.